tujya mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yahuye n'urubyiruko rugera ku 3,000 mu cyiswe Meet the President, ihuriro ngarukamwaka. Uyu munsi hibanzwe cyane ku ikoranabuhanga n'uburyo bwakwifashishwa mu guteza igihugu imbere. Muri iyi nama urubyiruko rwavuze ko rwishimiye ko iri koranabuhanga rimaze kugezwa mu nzego nyinshi z'ubuzima bwa buri munsi ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Ariko kandi rwanagaragaje impungenge kuri iri koranabuhanga ritezwa imbere kandi ngo bamwe mu barikoresha batarasobanura kurisobanukirwa. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa akurikiranye iki kiganiro mu kanya mvuganye nawe ntangira mubaza niba koko kuri icyo kibazo hari icyo abategetsi bakivuzeho. Nibyo abategetsi bivuzeho bashingiye cyane ku mpungenge zagaragazwaga n'urubyiruko kw'iri koranabuhanga rigenda ryongerwa imbaraga mu gihugu, ariko abo rigenerwa bakaba badafite ubumenyi muri ryo. Bavugaga nka serivisi zimwe nk'irembo zisabirwaho ibyangombwa bya leta ariko abaturage bakaba batazi kubikoresha. Aha niho nka Minisitiri Paula Ingabire ushinzwe ikoranabuhanga yasobanuye. Dufite ambition yo kugira ngo buri mwaka kugira ngo tuzabashe mu 2024 kugera ku banyarwanda bose bafite ubushobozi n'ubumenyi mu ikoranabuhanga bw'ibanze nibura 60%. Birasaba ko buri mwaka tubasha gutoza abanyarwanda bagera kuri 3 miliyoni. Dufashe n'abandi bantu kuba traininga muri basic digital literacy skills zibafasha kugira ngo bashobore gukoresha imbuga nk'irembo batarinze gushaka undi muntu wabafasha gukoresha ikoranabuhanga mu buvuzi nk'uko twagiye tubigaragaza. Mwambutsa, uwo ni Minisitiri Paula Ingabire. Tukiri aho ngaho ku rwego rw'ikoranabuhanga, hari n'ikibazo Perezida Kagame yagarutseho giherutse kugaragara aho ngaho habera iyo nama y'urubyiruko, aho urubyiruko rugera ku 5,000 rwashutswe ko ngo rugiye guhabwa amafaranga n'abantu babashora mu bishuko bishingiye kuri iryo koranabuhanga nyine. Ngira ngo Kagame nacyo hari icyo yakivuzeho. Iki kibazo yakivuzeho koko, ndetse ukumva asa naho negura cyane urubyiruko, avuga ati niba buri muntu azaza akavuga ati kubera ko ikintu ngishyize ku mbuga nkoranyambaga murakitabira muracyumvamo ubukire, u Rwanda ruramutse rufite abantu nk'abo rwaba rufite ikibazo. Umva uko Perezida Kagame yabivuze. Niba dufite urubyiruko rumeze rutyo hari ikibazo kinini cyo kugomba gukemura. Nahoze ndeba kuri social media hari abantu kubera ko uwo muntu ngira ngo yari yaturutse muri Kenya bavuga ko uwo muntu agomba kurekurwa, agomba kugira ate, nabyo social media nayo sigaye ikimanza. Ariko icyo ntabwo ari cyo mvuga. Ikindi yabagewe ni ukuba dufite urubyiruko bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu. Nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo. Perezida Paul Kagame yasoje inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Tukiraho mu Rwanda, ese guverinoma yabihimbiye imibare y'urugero rw'ubukene? Icyo ni ikibazo kibazwa n'ikinyamakuru Financial Times cyandika inkuru z'ubukungu hano mu Bwongereza. Guverinoma y'u Rwanda ishimwa n'amahanga kubera gutera intambwe mu bukungu, kurwanya ruswa no kuvana ibihumbi by'abantu mu bukene nk'uko imibare ya leta n'ibigo mpuzamahanga ibyerekana. Ariko inkuru ndende y'icukumbura ry'ikinyamakuru Financial Times yerekana ko ngo iyo mibare itangazwa na leta yaba atari ukuri. Kuva mu 2000 Perezida Paul Kagame yajya ku butegetsi byagiye bitangazwa ko ubukungu buzamuka cyane buri mwaka ku kigero nibura kigera kuri 7%. Ibi byatumye Banki y'Isi yemeza guha u Rwanda inkunga yarenga miliyari 4 z'amadolari yo guteza imbere ubuzima, uburezi ndetse n'ubuhinzi. Abategetsi mu Rwanda bahakana ibitangazwa na Financial Times. Mukanya turagaruka ku cyo abategetsi bavugaho, ariko reka tubanze twumve inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu Florentine Kwizera. Leta y'u Rwanda ivuga yuko ubukene bwakomeje kugabanuka kuva muri 2001 muri iki gihugu giharugwamo miliyoni 12 z'abanyagihugu. Ariko isesangura rya Financial Times ku biharuro by'ikigo ciharurisha mibare c'u Rwanda rivuga yuko ubukene bwiyongeye mu gihe kitari gitoya. Igihe Perezida Paul Kagame yatogwa mu kiringo kigira gatatu muri 2017 n'amajwi 99% mu mwaka ukurikira wa 2018, intererano ya Banki y'Isi yose yikuvye inshuro zirenze 2 igera ku rugero itari bwigere ishigwako, aho u Rwanda rwahawe miliyoni 545 z'amadolari y'abanyamerika. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga yuko uko ubukene buhagaze mu gihugu biteye inkeke bitandukanye n'ibivugwa na leta n'abayiha intererano.
Financial Times isubiramo amajambo ya Diane Rwigara, umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi, agira ati leta ishaka kwerekana ko turi gutera imbere gutyo igahisha by'ukuri uko ibintu bimeze, atuje hano nk'umushitsi ibintu byose usanga biteguye ngo utangare. David Himbara yahoze ari umuyobozi w'ishami rishinzwe imigambi na politike mu biro vya Perezida Paul Kagame kugeza bagize ibyo bapfa muri 2010 agahunga, avuga yuko ikigero c'ubukene mu gihugu ari kimwe mu biharuro bitunganywa n'ubutegetsi. Ikigo c'ibarurishamibare mu Rwanda gisezangura ibipimo by'ubukene gishingiye ku bushakashatsi ku mibereho n'ingo. Nko mu kwezi k'umunani muri 2015 ico kigo c'ibarurishamibare mu Rwanda kivuga yuko ibiharuro caronse vyerekana yuko ababa mu bukene bavuye ku bice 44.9% kwijana bagera ku bice 39 n'igice kimwe muri 2015. Iki kigo kivuga yuko kuzamura ugo rwego rw'ubukene byari bikenewe kuko ngo abantu ivyo bafungura nuko babaho byari vyahindutse. Financial Times ivuga yuko hari igitigiri c'abahinga bakemanze ivyo biharuro by'igabanuka ry'ubukene ritangwa na leta y'u Rwanda. Financial Times yavuganye kandi na kompanyi yitwa Oxford Policy Management yo mu Bwongereza yahawe akazi n'ikigo c'u Rwanda c'ibarurishamibare ngo igifashe kurangiza isesangura ryo muri 2015 nk'uko yabikoze no ku bundi bushakashatsi bwabanje ku mibereho y'ingo. Umugwi wa Oxford Policy Management wasanze ubukene bwarazamutse ku gipimo n'imiburiburi ca 6 kwijana, ibiharuro ico kigo cemeza yuko leta y'u Rwanda yanse kwemera, bigatuma ico kigo gihagarika amasezerano yacu na leta y'u Rwanda nticashira n'igikumu ku cegeranyo c'ubwo bushakashatsi. Imbere muri banki y'isi yose naho nyene ntibabona kume ibiharuro bivugwa ku bukene mu Rwanda. Mu gihe ibiro by'iyi banki mu Rwanda bishigikiye ibiharuro vya leta, abakozi 5 b'iyi banki banditse ibaruwa isa niburira ubuyobozi bukuru bwa banki y'isi igira iti ibikorwa bimwe bimwe biheruka biraganisha ku buryo bwo gutakaza icizere kw'iyi banki nibi bikorwa vyayo mu Rwanda bigumye ku murongo birimwo. Muri iyo baruwa abo bakozi ba banki y'isi bise Professional for Truth in Aid bavuga yuko hari ukubesha ku biharuro bitangwa n'ubutegetsi no kunanirwa gutanga ibiharuro nyavyo vyeruye. Nkuru ya Florentine Kwizera nyuma gusoma inkuru ya Financial Times. Mu gusubiriza ibitangazwa n'iyo nkuru ya Financial Times, Perezida Paul Kagame yavuze ko nta shingiro bifite kandi ko ngo u Rwanda rudatangaza imibare rugamije gushimisha uwari we wese. I was reading Financial Times. Narimo gusoma Financial Times, nibaza ko ari umuntu washakaga kuduteraho urwenya ariko agamije gutebya maze bihindukamo ikintu kibi. Umutwe w'inyandiko ye uragira uti Kagame arashaka cyangwa se ahindura imibare y'abakene umurongo yifuza. Ariko icyo yashakaga kuvuga ni uko u Rwanda ruri guhimba imibare kugira ngo rwerekane ko ibintu bigenda neza nyamara atari ko bimeze. When it is not true. Well, first of all, I wish I could make any data to my line. Icyambere ndifuza ko nashobora kugena iyo mibare uko mbishaka, kuko umurongo wanjye sinshidikanya ko ari mwiza. Ariko hagati aho natega n'uwo ari we wese ko nta kintu na kimwe kitari cyo cyangwa se cyahimbwe cyangwa se cyarimangatanyijwe ku birebana n'iterambere turimo kugeraho. Niba dushaka kubaka u Rwanda twifuza, twumva rudutunganiye, ninde uwo muntu utagize icyo avuze waza kubwira abantu ngo ibi ni byo mugomba kuba mufite, ibi ni byo byiza kuri mwe, ibi ntabwo ari byiza kuri mwe? Ntabwo dukora ibintu kugira ngo dushimishe umuntu uwo ari we wese. Perezida Paul Kagame yasubizaga mu kiganiro yagiranaga n'urubyiruko.